Khot barim ka yeng dor ba tho ain ka lok sawa bat hak ju upor upadi ru teman pesan Dr Bajubon R Kharlukhi upadi ukurim jeng ka kong pamelawar ubosong basa amolai renghap ulaklat no hak absentrik no pra arjar arpui Dr Kharlukhi lolong wei na kinoi lam ko all party hills leader conference kabade keseng sain perthai ke balong hakmat bani khun banyo ya ka jylla bapura ka jylla megalia house nam sya jakandais pa prapulai Dr Kharlukhi la sajit sakalok sabha kum MP ka Shillong parliamentary constituency hak baula job ya ka election kum kertong kaseng APHLC Dr Kharlukhi la sajit ru kum teman masan jong ka balang president maula hak absentrik risau sya jakandais pa prapunyo bat lolong ru skatrisnong jong ka mulai renghap house nam sya jakandais pa ripunrio menta kasi ka arpunyo trik no pra arajar arpui haswa banra ban pendap dan burom ya kemet kebesa jungu kalau sedang ni kerja seng le ontap ke bestang ka por khar baji siteng singi ha ka yingsa ka jungu pat but pat sa ka yeng mani jong ka balang president maulai ha ka por si baji no phai singi bat latep yu ha lum jing tap ka balang president maulai Lakhai teman Dr Bajubon R Kharlukhi agak praterik benarisa terus yang kat kendai spotlight berkendai. Ia pas, ia matriculation, Nagadi University, kum private candidate, ia senang kat kendai spot sang berkendai. Ia pas, ia intermediate arts examination, ada first division, ia senang kat kendai spot berkuai. The St. Anthony's College, Shillong. Ila pass ia BA Honours History and a second class the St. Anthony's College has named Katkanais Pulai. Ila pass ia MA Political Science Nagadi University. Ila yo ia PhD Nagadi University apo impek jikwi jambulit Professor V. Venkatarao. Ila pas Assam Civil Service ECS ada senam kat kendai sepatu kuliah. Ila long head assistant headmaster juga Lamtor Government Aided High School ada senam kat kendai sepatu pusat. Hati kamshnam. Ila long uskatrishnam maulai yorget. Nadu senam kat kendai sepatu kuliah. Aduh kat kendai spa prapuwe. Ila betempat sakum uran bashnam mau ayo lihat. Nalu esnam kat kendai spa prapuwe. Aduh kat kendai spa prapulai. Haga balang presiden mulai. Ila sakji dekat kopi balang. Haga arpo hinyo tarik Oktober kat kendai spa prapuwe. Sajid dengan pesan ada pusan dari Oktober kat kendai spa prapunyo. Bala ordain ada kat lain dari Februari kat kendai spa prapupra. Hamau tawar ada jinseng John ka Shillong Lilo Presbytery. Ringkat ilit dengan pesan dari Tuso. Bak ilit dengan pesan kiri beli kerja. Ilalong sekretari malam Hakisnam kat kendai spa prapunyo. Aduh kat kendai spa kendai pulai. Bagi laham bansanya no negakam nama dialek dan shintino kum principal the Union Christian College kepada hari hari. Mereka di dalam time negakam ilo teng dan longgian kum sekretari balang lalu esnam araja nyo aduh araja arto. Dalam Superintendent School Mengikat Nikon ada higher senior department perhatian dari kelas rendah negara bentar kita. Kamet syaka kendau, bat ka domet syaka domet. Ha kata kajing kermen, ya kajing mipat, kabaskem bat kabakemen, kabaruturai bai cungi isi sukres. Tak pengadan ban ong ha kade kapor kalong.
ba nakabentai kong ibalong ke kurim jong temenusan nakabentai jong piki kuan kibaye nakabentai temenusan El Kharlukhi ibalong para jong ni syukri jong tuan mi nangne lek sekiye kisa da kajing dap yang kajing kerku kajong tuan Halor gani ka jinglan no MP barim nakaliang jong kaseng sign parthai ka United Democratic Party lengbau Dr Jumino Motho upadeu John Secretary kalapha ek khobor smulem ka kurim ki khon ki ti kiksi ubat ki bahayeng samboro jong lead Dr Bajubon R Kharlukhi nakaliang jong UDP hak karwa kalapun pau ba ka jinglan no jong Dr Bajubon R Kharlukhi namar kata kalong ka jingdu ka bakhra omtang ya ka yeng kasam hanri ya ka sinong ka thau ba ya ka jalahi borok koi ka party UDP kan yai pertu ki kam tu bha bo ni rongba ulano senyang ka sain perthai bat haka imlang ka salang